kirjanikud kirjutavad muinasjutte, kunstnikud illustreerivad ja kujundavad raamatuid. Vaata, kui ilus raamat see on. See raamat on Marja Kobar ja teisi Seto muinasjutte, mille on illustreerinud Regina Lukk-Toompere. Работы чудесного эстонского художника Регины Лукк-Томпере известны во всем мире. Ее иллюстрации книги «Марья Коба» и другие сказки Сетту, которые мы представляем, не просто оживили сказочных героев, они сделали книгу яркой и очень красочной. Praegu me näeme neid huvitavaid pilte ja vaatame Tallinna meelespea lasteaia esinemist. Lapsed laulavad laulu Süda tusu. Juhendaja, muusikaõpetaja Aire Simbul.